Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan rasa mapuasa jamaah Nur Tarbiyah. Kamu pekapa de penandri sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sining atam malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire tapaja ki sukuru maraja lo risese araja kuasangan na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ye subuh pitu Ramalang 1443 Hijriah bertepatan 9 April 2022 Masehi. Angka mo pihana le papinya menna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Mapamula mopa rigau angkata riwatana indok ta'ala tu maka kue ma pulau-pulau tahun irasakan ngipapinya menepung Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ga esat dinge yarik gatan risat dinge apalagi maka kue ia malak de lerasakan papinya menepung Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ular ramalange nareko gilik ki loko si walita angkan tu kapak jamaah tak tahu lebe degaga ni ukosi de peta akatana angka mopi nalepong Allah subhanahu wa ta'ala atuotungan adisingan awatangan tapakke guna madeceng iropa penyeman pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabari watue turina laki puange tatambai nania umuruk tak turita kurang agi-agi meluk talisereng ngiro atuotonget tak rilino na fong Allah subhanahu wa ta'ala tata itu tak kurang umuruk tak na niya tatamba watue na leki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Meluk ga amalak madeceng yarik ga amalak dek na madeceng yarik ga amalak majak. Jadi nareko le sia-sia kak bawa miro watue juk ke bawa miro watue capu bawa miro umuruk tak nadek gaga wading amala wadiya lapor kemati okofong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si kanjak-kanjak na selagi naleki waktu pong Allah subhanahu wa ta'ala umuruk malampe dan niya adisi disingang aja lalu kinang kematanjang-tanjang untuk maki buasi di amala madeceng biasa kitu di angka makadai deto paji patapulo pi umurukku olo masigi annap pi pulo na umurukku pensiu pak dan lain sebagainya. Pertanyaannya letuk ga umuruk tak mati nareko pensiu ke dek gaga jaminan. Maka salagi naleki kesempatan pong Allah subhanahu wa ta'ala malolo iari ga macowa tafakke gune madeceng iro papenya mengen naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawan rengi mapas salamat masa lekiringa lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sining atamalak binfong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire angkasi di hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ahli hadis ia hadisatna malam mai agiru hadisatna sumu tasihhu apuasaki serekuam mengimadisiki talai hadisat malemah bukan berarti bahwasanya dewa dilepake nasabari angkamo pa kemungkinan na
iro hadis pole oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kemungkinan. Dan nia iro hadis malemai wat dingi mencaji motivasi oko idi manang untuk makamal. Iro gunana hadis malemai. Deto tapawat ding yak beya telah hadis dhaif atau hadis melemah. Nasabari okoni romaiga nonroi motivasi dalam beribadah yang tersebar pada hadis-hadis melemah. Sining atam malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Ia meluk lorang piang ki subuh ya nari itu mamagi-magi iare gatong-gatongang ni puasata ri ular ramalah 1443 Hijriah ang katongang ni nabawa oko idi manang adisingang iare gatah tambah madisi kimati risaliwan na ular ramalah. Sining atamalak binafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Ia tomak bicarai riolo tak manang tania doktor, tania perawat, apalagi bidang. Tapi mak bicara kak masalah kesehatan, nasabari iro akorange nania desa na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tania bawa masalah ibadah-ibadah sempajang seke pas sedekah haji melok na bahas. Akan tetapi sininna sewa-sewai pura manang ang katuntundatan na oleh Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nasabari na aturoi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak lalu ki nang ke Makkah beyang risap barak gorok-gorok nasabari riolo tu balalamu patalai wisi. Jadi biasa di tahun 80-an 90-an balala pang KWC makia ki jolok napa makak biang napa le tutup memang. Jadi maka dia Nabi tak ajak ki nang ke makak biang risik dia goro. Yak kita orang yang okoro-goro angka olok-olok monro, angka olok-olok tuo. Jadi yaki makak biang okor. Makanya iro Nabi tak le kiring okolino na fong Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Tania bawang untuk idi umat salange. Mapada motoi pong Allah subhanahu wa ta'ala iro puange narek kole baca suratul Fatihah tania bawa puan atau selenge akan tetapi Rabbul Alamin puan sinin na alang. Jadi biasa tu idik naleki paco bapuange naleki gempa bumi, angin kencang, tsunami, banjir, hujan dan lain sebagainya. Wad dijaji naleki gempa bumi pong Allah subhanahu wa ta'ala risese tak kapa makuram makesi makasolang akan tetapi risisi lenge melo ijaga pong Allah subhanahu wa ta'ala pekkogiro keseimbangan na linota okko bumi na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lepaten rejolo sehingga madecek nasabari iro aga bulu-bulu puang Allah subhanahu wa ta'ala. Tania bawang idi rupa tawe pun na puang akan tetapi sinin na alangi puan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina pung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire termasuk masalah pak disengang biasa tu idi pertama anak tak oko asikolang umume pertama doktor, pertama teknik, pertama kesehatan, pertama mencaji bidang, pertama mencaji polisi, tentara, pegawai. Menurut kita ini adalah ilmu-ilmu umum menurut ini. Tapi ternyata riolo dek gaga patok bagi telai ilmu agama si bawa ilmu umum. Buktina
Fanritata Ibnu Sina. Iro Fanritata Ibnu Sina tania bawang ahli Al-Quran nia hadis. Akan tetapi iro Fanritata ahli kedokteran. Dokter mencaji rujukan okoto bara elattu maka kue umat salam lebih yang kehadiri ilmu kedokteran ia le praktekan okko linuna fung Allah Subhanahu wa taala ilmu kedokteran Ibnu Sina. Abu Hayyan Al-Andalusi ahli fisika, tapi panrita masalah Al-Quran, panrita masalah hadis, panrita tu masalah fisika ilmu umum. Na rekomelo ki mapikiri ya. Ia ro Al-Quran na pong Allah Subhanahu wa taala termasuk ayat-ayat maktubah. Tandra-tandra aku wasangan na pong Allah Subhanahu wa taala ia naritu terjemahan na ayat. Jadi angka ayat na pong Allah Subhanahu wa taala taroki ia na tu Al-Quran. Tapi angka to tandra-tandra aku sangan na pong Allah Subhanahu wa taala de na taroki Al-Quran tapi angka yita okori sekitar tak mapada bulu-bulu mapada tasi mapada salo mapada putanai lengi dan lain sebagainya. Mukbak ni pak disangat telah ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu geografi dan lain sebagainya. Yang gapi makada ilmu umum padahal sininna iro pak disangange madecenge apalagi narek kumakke gunai pak disangan namana pung Allah Subhanahu wa taala iya mi narek kumakke solangi napai tania pak disangang ia angkais na tuntunanna okko pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak mota masarah narek ko tapi liangi jurusan anak tak baja sanga die maka da jurusan teknik dan lain sebagainya. Yang penting makanja ijolo dasarna aga dasarna macai mengaji nomor 2 rajin ngimas sempajal 5 waktu nareko makasin ni iyaro agi-agi jurusanmu silahkan. Tapi nareko pikirat tak maka da iya mitalai ilmu agama iya mi oko pesantren iya mi masalah Al-Quran wah bermasalah ni otak ni magai sinin na pak disangangi pak disangan fung Allah Subhanahu wa taala aga na bendengi di umat salang na reko mapikir ki makor de gaga na mencaji polisi de gaga na mencaji tentara de gaga na mencaji dokter ni gan to milisari iro agagai na lisari manan ni to saliwan na aga masalangi masih sakit. Maka semua ilmu itu sebenarnya ilmu na pong Allah Subhanahu wa taala termasuk ilmu kesehatan. Makanya aku pesantrennya tania tu bawang lepak guru anak-anak mak baca Quran dan nia hadis fikih mak baca kitab dan lain sebagainya tetap itu aga mak guru oko asikolange matematika fisika bahasa Indonesia bahasa Inggris nah sebab makke gune aga oko atau tungan na mati karena si di ilmu loko pak disengalenge saling berhubungan. Sini kata malabina fung Allahu Subhanahu wa taala ingki hadiri. Maka ia puasa tak di tahun 1443 Hijriah. Apalagi denre pura yang kali ngahadisan Nabi tak maka da sumu tasihhu. Tengomoga je iye ada Nabi tak maka da iya ro puasae wadingi mancaji na tambah kesehatan tak di umat salam lebih engki hadiri. Dan memang ternyata di ilmu kesehatan nareko tuma puasa ya nareko tuma puasa na pakanjaki pemang iro sel-sel oko elalanna lanro alita. Sini ngata malabina fung Allahu Subhanahu wa taala engki hadiri. Angka sehari-hari cara mamagi-magi puasa tak mencaji baraka nan niat tiwi italae kesehatan yare ga adisinga nomor sidir rigau angkata buka puasa jadi watunna buka puasa tawe maka de nabi tak tepat dioloi makan yang manis-manis tanyale mineral yang manis-manis nasangnya nabi tak
karomah. Tapi angka to biasa palisse ia agaganna hadisa na nabi tak makada ia pasunna nareko karoma lepake makbuka. Padahal maka de hadisa na nabi tak nareko de gaga karoma namo we pute cocok mato. Jadi sunnah nabi itu tergantung yaga kondisi tak. Purna rampe nabi tak maka dan nareko de gaga karoma namo we pute wat di mato. Jadi dena mesti karoma. Nareko angka beppa baronggo iare gati pelah iare ga putu pesa pisang ijo ia macam ni ceningnya. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab akhirnya Nabi tak berbukalah dengan yang manis-manis. Salah si dinami napigo Nabi tak yang dari itu kurma. Nah sebab riolo de gaga pa baronggo, de gaga pa putu pesa dan lain sebagainya. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Nareko meloki makasing yarega makanja adi singet tari ular ramalang. Tacori carana manre Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ats-tsuluts lil ukul was-tsuluts lisyarab was-tsuluts lin nafs. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk maki nyawa. Nah sebab angka sehari-hari ini nareko buka puasa tahu angka mana ni bepayolo, angka toni nanre, angka ni manue, angka ni bale, angka di bembe angka di bepa-bepa dan lain sebagainya. Biasa ki makurah fokus. Tak pemapikiri memang kije, apalagi nareko anak-anak SD baru-baru kasih ma puasa pasti mapikiri. Nareko buka puasa tahu matu melukak balas dendam. Bateku tahangi andreku 10 telujang ya. Nomor sit di melukak jolo minu. Nomor 2 lo pertama is buah-buai. Nomor 3 pisangi joe. Nomor 3 putu pesa dan lain sebagainya. Pure romelo jo kalau matarawe bekaknya wana. Dek nule rokok dek nule sujud. Masih sah. Makanya maka dia Nabi tak sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ajaki macicing. Okoi aga natoro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya toro italae waktu tak manri. Kapan waktu kita makan? Biasanya nareko buka puasa ki manreki. Pura matarawe biasa manre bepat cekde. Angkato wita manre nanre. Napa purana iro nareko waktu sahur i manre si. Purane rumah tahan. Iya melok le contoh mati nareko saliwan na ular ramalam magi-magi ya turu aga anrita. Maka da tete sakwe jolo me wanre ele. Tangaso tete sakwe kemudian nareko wanita tesakwe wanre. Mage tu namega tau nakana talai asam lambung salah sidinna de nataratoro carana mandre. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Termasuk iri waktu tamak buka. Iro waktu mak buka aja terlalu terfokus oko andreta. Nasabari iro waktu berbuka puasa. Waktu kami namalab binaleki pun Allah subhanahu wa ta'ala untuk mak doang. Sehingga masih kiri itu petugas serai ya rega angka kasih na putara makada. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Marepa-repa yang kalinga ia gegen reko ular ramalang
aga akatana iro ular ramalange bulan penuh ampunan. Iya na royellau puang aleng ngak riomu na niya dampengan ngisinin na dosa-dosaku. Na sebab maka dia puange man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na sangi hak desa na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko nigi-nigi to puasa ramalang dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dampengan ngisinin na dosa tak pura lebay. Aga gunana naleki puange ulang yang penuh dengan ampunan nareko dek terpakai gune badeceng untuk melo doang melo ampunan okupung Allah Subhanahu wa taala pada boy nareko dek nak dampeng dosa tak puange magai dek telau tengkali ngabawa miro kasih tak putar tapi dek nak temma ilalang atita maka dek buang dampeng ngisinin dosa aku pura labai dosa aga melok le susi pura laba wadi jaji maka dak kiai de gato je sat di dosa-dosa batu aku ustaz de gato dosa-dosa lupoku biasana bicu-bicu mi ajak taremehkangi ajak tanggap enteng kita lai dosa maricu nareko matau ton ni apalagi 50 ton ni iro dosa-dosa bicu wadingi mencaji bulu bahkan wadingi maiga mencaji bulu tania bawa sit di bulu akan tetapi mak bulu-bulu ni iro dosa-dosa iya na meloli sesuai dosa tan risak dingge dosa madani maka serius ki nareko melodoki kupung Allah Subhanahu wa taala puat tak dampang isini dosaku iya ga usat dingge iya ga tan risak dingge nah sabari kami namege itu iya tan risak dingge sini ngata melabina fung Allah Subhanahu wa taala makodo pro waktu tak imsak waktu tak makan sahur aga telah sahur bu aga telah sahur manre jadi bapak ibu telah sahur tania manre akan tetapi waktu sepertiga malam terakhir kurang lebih telu sampai bangi tawe oko masigi sehingga maciotoni maka dah makan sahur nah sabari iro waktu sahur yonre untuk manre padahal waktu sahur itu tania bawa melo yonre untuk manre akan tetapi melo to yonre melo doang okopong Allah Subhanahu wa taala mustajab to pak doang ngekoi bapak ibu jadi aja tu sibuk tu manasu bawa ibu tu bawa laki tak yari ga anak tak usahakan engkau waktu tak 5-10 menit masam pajat tahajud 2 rakang iare ga masik kiri iare ga melodo wa ki okopong Allah Subhanahu wa taala na sebab makbul yo korpak doang sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala yang ki hadire biasana na rekomandre tawe ya angka to coba-coba mandre na rekopura matarawe apalagi kalau loe de gaga pasangan na apalagi de nasi onroa si bawa tomatuan na makos-kos maka daya ustaz aja na yak lo moto yak sahur meretji ngak moto matar rubawa nak masam paja subuh nareko tate limai manre meman nak nareko pura matarawi tau bapak ibu iya na suraki nabi ta nasabari mak berakae iya naritu waktu sahur makanya mage le suroki manre riwatun sahur okore monro berakae al barakatu fis sahur angke tu berakae ri waktu sahur buktina ini siatimpu tanre nareko waktu sahur siatimpu biasa telu timpu mi biasa 5 timpu mi tapi dek na tama akalange manang kanule bertahan latu tate anang manang kanule bertahan latu tate anang padahal biasana saliwanna ular ramalang iare gana rekode to puasa we tapa mapat dini watata minre ni asam lambut tak letu mapat di ulut tak napa sijak 2 jat terlambat manre we tapa mapat dini watata ternyata ukoi di barakat na puasa tala niat mage ironia nareko pura nilai pamatto elalang atita
angkan itu nakiri perintah-perintah ya ukuri sinin na watakaleta. Maka dia melo kak tu puasa tati annap piwanri sehingga sedia manangi organg-organg ilalange untuk tahang ita layan re. Kada dia itu de gaga tu tama andre letu tati anna sak barak ko jolo. Tapi nareko de tu puasa turima tajang ngiro ilalang. Nah sebab de gaga perintah, de gaga niat. Makanya tungka-tungka wani wajika kitu mania mencaji rokong ilal na posai ajakin nang kamacarobe yang ita lain niya. Nah sabari nareko de tu mania wadingi kodok puasa ki risaliwan na ular ramala wat dingi maselle ki namo ma puasa ki namo matahaki narek kode gagania. Pertanyaannya agak ironia, iya waji etala enia iya matok uko ilalang ati tapi napak guru ki pandritata maka dan nawaitu sauma gadin an ada fardi syahri ramadhani lillahi ta'ala uniakangi mapuasai baja ari ulang ramala tungka-tungka wani talai tungka-tungka wani bapak ibu mapamula bata we ko masigi wat dini mania puasa untuk baja letu masuk waktu subuh jadi dek na mesti matarawi pitawe jadi narek ko buka puasa ni wat dini tania ka maka melo ka puasa baja aga pale iro na pak guru ki pandritata okolilai yare ga ela falangi maka nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadhan lillahi ta'ala tania nia iro tapi lafalan niat wadiga maka defan ritata Imam An-Nawawi sunnah ile pau iro agagai nareko na bantui sorongi atitta untuk patadaki nyawata untuk mapuasa bajanna riulang ramala. Jadi tongas satu ia wajib etalla enia uko eti tapi biasanya idi na pak guru ki pandritata iro malla falangi tapi itu sunnah. Tapi sunnah itu nareko na sorongi untuk patadaki nyawata. Tapi biasanya ini ia pematadda nyawata nareko pura ipau. Makanya tungka-tungka masampanya maka kita jolo usolli farda subuhi rakaataini. Ada mustaqbil kiblati ada amakmu waliyata. Allah, angka ni mato ko langit tak. Maka ada meloka masampaja subuh duan raka. Maka kecioka okupo imam. Matadda nyawata untuk masampaja subuh. Tapi nareko matar rubaw maka Allahu Akbar de iseng maka da mania moga yari gade na sabari talae niya iya na pasilengan ni nareko to masampaja tarawih masampaja duha masampaja tahajud magai pada mana duan rakaat pertanyaannya aga niata masampaja duan rakaat sampaja tahajud juga sempajak tarawih kah? Sempajak duha kah? Nah sebab pada mana duan rekan? Asra si bawa loro pada petan rekan. Nah iya mi bedakan ini ya. Jadi narik kode itu mania. Masih sempajangnya termasuk puasa. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Angka aga melo tajage serikuam mengibadisi ki rima puasa. Ya naritu ajak ki nang kematin roele. Kagama melo na lisuk ko matinroy maka day nabita an-naumu ba'da subh fanritata maka da an-naumu ba'da subh yadhabu barakatur rizq wal umur. Jadi iro matinro pure masam paja subuh ya rega pure waktu subuh tak dengi baraka na dale nan nia tak dengi baraka na umur makana nareko angka to marepa-repa matinro apalagi kalolo anak darah makurang-kurang itu dalekna yare gama ponco-ponco umur biasanya hati-hati ki termasuk nasangi fanritata Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau pura nigi matinro pura asra maka tak dengi iro akalan hilang akal fala yaluwanna illa nafsah nasangin Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak laloki nangka patasalay nareko tak dengi akalan na sangadinna na patasalang alina
magai irotinro pura asara, apalagi sebelum isya juga magharibi latu isya. Jadi ia itu naanjurkan ina bitta pura pi masam pajang isya matinro si bawa matinro tangasso talae qailullah cinampak mi matinro nariko tangasso tapi berkualitas. Nah tiyan nabi tak matinro nariko pura masam pajang subuh dan nia pura masam pajang asara. Pura masam pajang subuh na patat dengi baraka umuru yari gana poponcoki umuru tak termasuk dalek tak makurang nariko pura ki masam pajang asara matinro biasa mencaji tojangan itu sini ngata malak binafong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya majak tu papena di tak nareko matinro eleki nan dia matinro tangaso matinro arawing nareko pura ki moto pasti makalele tapeniat ding pasti sebab nanti kami menabita sehingga muncul pak doangan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada Allahumma inni a'udzubika min rihil a'mar waddamil aswad waddail akbar puang majappu berlindung nga oko idi malindung nga oko idi pong Allah subhanahu wa ta'ala pole ri penyakit telae rihul ahmar itu biasa penyakit celak biasa engkau mencelak-celak itu dikatakan rihul ahmar waddamil aswad mabulung darata ya rega istilah kerennya sekarang stroke tekanan darah tinggi nasabari aga denre napoji matinro ele napoji matinro arawing itu bisa memunculkan yang namanya stroke. Dan nia nasangin nabita wadail akbar malindrunga oko idi pong Allah subhanahu wa ta'ala oko penyakit malupoi sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadiri. Maka dari itu di sumur Ramadan ya rega 7 Ramadan 1443 Hijriah ini lu rampiang aki bahwasanya tongesa puasata wadingi nabawa ki loko di singenge nareko tafegau tuntunan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor sidi tajagai anreta nomor 2 tajagai waktu anreta nomor 3 ajak kinang ka matinro pura masang fajar subuh dan nia ajak kinang ka matinro pura masang fajar asara. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.